Сәлем дуслар, сіздің білен Алина Саф. Бүгін біз қарайбыз кешью ризамын. Мен қарадым, ризамын переводится «я горжусь», горжусь своей страной, өзін ил білен, тіл білен, атлар білен. Бізде риза означает слово как бы согласен. И также ризамын доволен. У вас тоже доволен, да? Ну, почти так же одинаково. Итак, башлыйбыз. Мына матур киімдер. Өзі жер бик матур, шундай активный әйтесім келе. Сіз көрдіңіз нешек мен баш білән ейлендім. И мен бик қызық болды бұл ақ киімнәре. Шундай бош киімі